Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi yek jai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu ki jai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai na ka MS Datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai not kendai lai nyau kene kedukan gede kebedan halut kasrukba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui District. Presiden juga United States of America USA Donald Trump ula onganin kesengi ublay baka Cuba kala im labur senam ling baka penyang berkepisa kebawan na Venezuela hendai menta sakut no hadin baka United States kala pelong ya kajingyar tma ha Venezuela berkala kem yo Presiden Jongkari Nicolas Maduro rengkat baka tengah jengu ka Celia Flores. Haga jingtho haga truth social utrom ulatho ka Cuba kala im labun senam ling baka penyang berkepisa ka babun bah na Venezuela. Haga jingya per Cuba kala ai ki jingsingan jingeda seki arngot ki diktator jongka Venezuela Henry Omdonshu. Bona kita kinong Cuba kala yap haga jingya kun jongka USA. Hagini kita yo baladap bat ka Venezuela kamdon kamshu ya ka jingeda na kini kirunar bat kinong penbor ki balabat marau ya kari labun senam. Ka Venezuela menta kadon ya ka United States of America ki sipai ki baklan tam haka pertai ban yada ya ka bat ki jing yada ya ka ngin le sisa omdan shu ka penyang ne ka pisam ka ban le sisa Cuba nga kan tojor ya ki bakin perlong ya ka jing penbej shua baka por kan kot laung Trump ha ka jing tho hadin balakem ya Maduro ka Vice President jong ka Venezuela ka Delcy Rodriguez kala shimti kum ka Presiden ka Bashipor. Utram bula ongru shua baka United States kan penya ya ka Venezuela bat kan wat ya ka jingyo benta pura hakimar penyang jongkari na ka Presiden Bashipor balatung temai. Ha shua ha ka singtho ding utram mulai kendu ya ki he jongi company oil and gas ha ka White House bat ula ong ba onsadon ki jingbei pisa ki bahe ba ha ka benta penyang jongka Venezuela. Presiden juga US ula kularu ya ki company penyang ba kindon ka jingim jingyada ba jingsingan ha Venezuela. Ulaong ba ka United States kalatay menshua ya ka benta penyang jongka Venezuela bat menta kan le baro man penpai ya ki marjingyo ki balasya tu. Utrom laong ru ba usukmen man pedang ya ki company penyang bat gas ki bahe ba sya ka White House bat laong ru ba ka jingmi no jong Nicolas Maduro kala pelong ya ka jingyai lenti sya ka lawai ka baklan na ka benta baro artli giri. Hagini kising baladab utrom laong ba ka Venezuela kan ai laipau hadu 1 million barrel penyang sya ka United States kiba ondi haka doriyo pagajing penya ya kapisa kapilain kan long hapo ajik sensyar jong ka US haka wei pat kaliang ka Cuba haka tayo ka baladap kala pentip balai pa arngut kinong song jong ka kila yap haka jingile sipai jong ka United States ha Venezuela.